A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma astajib du'ana wa shfi mardana warham amwatana. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa la taj'al musibatana fi dinina wad dunyana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dzunubina man la khafuka wa la yarhamuna waj'al sa'lana 'ala man zalamana fansurna 'ala man 'adana. Allahumma ighfir lana dzunubana wal daina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wal jaddatina wa li ustadzina wa li qarabatina wa li masyayikhina wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'tina rizqan jadida wa 'umran tawila wa malan kasira wa khairan qariba wa syarran ba'ida wa waladan salihah wa 'amalan maqbulan wa tijaratan lan taburan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu